Ardi summa ila ruhi Mbah Mahlar summa ila ruhi Ibu Sutiana summa ila ruhi Mbah Kapsa summa ila ruhi Mbah Asifani summa ila ruhi Ibu Nur Farida summa ila ruhi Ibu Wardini summa ila ruhi Bapak Wakiman summa ila ruhi Ibu Sanima summa ila ruhi Ibu Suatin summa ila ruhi Ibu Dawama summa ila ruhi Ibu Sadwa summa ila ruhi Mbah Dewi summa ila ruhi Ibu Jani summa ila ruhi Mbah Katin summa ila ruhi Supati summa ila ruhi Timan summa ila ruhi Mbah Admari summa ila ruhi Mbah Kasdanun summa ila ruhi Mbah Sayin summa ila ruhi Bapak Atim Bukri summa ila ruhi Bapak Barido summa ila ruhi Bapak Sehu summa ila ruhi Mbah Jamma summa ila ruhi Mbah Kasiatin summa ila ruhi Mbah Siyama summa ila ruhi Mbah Turisina summa ila ruhi Mbah Tina summa ila ruhi Ibu Sumi summa ila ruhi Indah Lestari summa ila ruhi Anissa wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح Bapak Jai summa ila ruhi Mbak Nasika summa ila ruhi Ibu Nur Sasi summa ila ruhi Ibu Dikasyono summa ila ruhi Sujono summa ila ruhi Ibu Jihati summa ila ruhi Bapak Dalimin summa ila ruhi Bapak Madrani summa ila ruhi Bapak Sarengat summa ila ruhi Bapak Ujang Yusuf summa ila ruhi Bapak Muhammad Hayat summa ila ruhi Bapak Haji Guntoro summa ila ruhi Ibu Sarbina summa ila ruhi Ibu Kartini summa ila ruhi Ibu Yasmi summa ila ruhi Ibu Haja Maimunah summa ila ruhi Ibu Zubaidah summa ila ruhi Adik Misna summa ila ruhi Bapak Karim summa ila ruhi Bapak Khotib summa ila ruhi Bapak Rafiq summa ila ruhi Bapak Saiful summa ila ruhi Bali wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Summa ila ruh Ibu Khatimah summa ila ruh Ibu Purwati summa ila ruh Abah Hadari summa ila ruh Ibu Sri Lestari summa ila ruh Mbah Maribani summa ila ruh Mbah Adri summa ila ruh Mbah Sarikon summa ila ruh Mbah Sutri summa ila ruh Mbah Jamirun summa ila ruh Mbah Tawali summa ila ruh Mbah Salam summa ila ruh Mbah Lukman summa ila ruh Ibu Tasi summa ila ruh Siti Rohana summa ila ruh Siti Rohama summa ila ruh Mbah Kaslama summa ila ruh Mbah Saiban summa ila ruh Mbah Kaslamun wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lana wa lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى روحي Lamintan summa ila ruhi Mbah Hasana summa ila ruhi Mbak Mu summa ila ruhi Manika summa ila ruhi Bapak Sirun summa ila ruhi Bapak Joso summa ila ruhi Adi Asnan summa ila ruhi Bapak Hartono summa ila ruhi Ibu Hamdana summa ila ruhi Ibu Masliha summa ila ruhi Ibu Ngatina summa ila ruhi Nyitem غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. summa ila ruhi Bapak Edi Mulyono summa ila ruhi Bapak Imam Sa summa ila ruhi Ibu Karsina summa ila ruhi Ibu Tuti summa ila ruhi Ibu Gini summa ila ruhi Ibu Kasminten summa ila ruhi Bapak Harjo Yamin summa ila ruhi Bapak Harjo Sumarto summa ila ruhi Bapak Jiman Subroto summa ila ruhi Bapak Safari summa ila ruhi Bapak Syukur summa ila ruhi Bapak Jamil summa ila ruhi Bapak Suja summa ila ruhi Ibu Siti Aminah summa ila ruhi Ibu Hamsadun summa ila ruhi Ibu Musiatun summa ila ruhi Ibu Tasmira summa ila ruhi Ibu Riyama summa ila ruhi Ibu Suwarni summa ila ruhi Ibu Juwaria summa ila ruhi Ma'kunaya summa ila ruhi Ma'riyatun wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sucipto Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Komari Bismillahirrahmanirrahim. Rasman Bismillahirrahmanirrahim. Babun Bismillahirrahmanirrahim. Batul Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Tarsiyah Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Mai Sudah Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Siam Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Rumi Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Marsiatin Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Swandi Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Uswatun Hasanah Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Waras Bismillahirrahmanirrahim. Bayai Taslim Samin Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Muhammad Saifi Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Abdul Hamid Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Arjo Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Haryono Bismillahirrahmanirrahim. Beri Prima Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Sutina Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Dewi Fatona Bismillahirrahmanirrahim. Bakaratun wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sumailaruh Bapak Haji Afandi Sumailaruh, Ibu Haji Halimah Sumailaruh, Bapak Ya Sumailaruh, Ibu Yusmaningsi Sumailaruh, Bapak Haji Abdul Karim Sumailaruh, Bapak Toyib Sumailaruh, Ibu Haji Siti Aisyah Sumailaruh, Ibu Niti Sumailaruh, Ibu Jena Sumailaruh, Pak Hasbullah Sumailaruh, Ibu Sahrini Sumailaruh, Pak Mat Kandar Sumailaruh, Ibu Lasipa Sumailaruh, Pak Sahabari Sumailaruh, Ibu Kasiara Sumailaruh, Pak Ponimin Sumailaruh, Ananda Siti dan Nur wa usulihim wa furu'ihim Sumailaruh, Bapak Kiman Sumailaruh, Bapak Maridin Sumailaruh, Bapak Karso Sumailaruh, Bapak Kusen Sumailaruh, Haji Samani Sumailaruh, Ibu Sarofa Sumailaruh, Ibu Kasmi Sumailaruh, Bapak Sumailaruh, Ibu Timbruk Sumailaruh, Adik Baitun wa usulihim wa furu'ihim Sumailaruh, Bapak Jubri Sumailaruh, Ibu Sumailaruh, Ibu Hasunti Sumailaruh, Ibu Para Sumailaruh, Ibu Siti Sumailaruh, Cak Sostik Sumailaruh, Pak Selamat Sumailaruh, Ibu Dasmina Sumailaruh, Cak Swandi Sumailaruh, Bapak Yasin Sumailaruh, Bapak Sanubari Sumailaruh, Bapak Mulyadi Sumailaruh, Bapak Saiful Sumailaruh, Ibu Sawiyah Sumailaruh, Ibu Amma Sumailaruh, Mbak Kapsa Sumailaruh, Mbak ini Sumailaruh, Yasmi Sumailaruh, Yasri Sumailaruh, Kasuri Sumailaruh, Bapak Untung Sumailaruh, Bapak Bagi Sumailaruh, Bapak Ramli Sumailaruh, Ibu Jamaiyah Sumailaruh, Ibu Nursiatin Sumailaruh, Ibu Kasiati Sumailaruh, Ibu Rukaya Sumailaruh, Bapak Darimin Sumailaruh, Bapak Talion Sumailaruh, Ibu Satuna Sumailaruh, Ibu Sarbi Sumailaruh, Yai Marwan Sumailaruh, Yaidullah Sumailaruh, Yai Mat Sumailaruh, Ibu Umidah Sumailaruh, Ibu Tofa Sumailaruh, Adik Cahyadi Sumailaruh, Yai Sidin wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intama ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sumailaruh, Bapak Muslim Sumailaruh, Bapak Wahid Sumailaruh, Bapak Kamat Sumailaruh, Bapak Jumadi Sumailaruh, Ibu Wasita Sumailaruh, Ibu Juwaria Sumailaruh, Bapak Nur Hakim Sumailaruh, Bapak Hidayat Sumailaruh, Bapak Ishak Sumailaruh, Bapak Darmoyo Sumailaruh, Bapak Imam Sumailaruh, Bapak Sadan Sumailaruh, Anak Arifin Zailani Sumailaruh, Anak Muhammad Tirta Budi Setiawan Sumailaruh, Ibu Ruhayati Sumailaruh, Ibu Sumailaruh, Ibu Sumailaruh, Ibu Saniya Sumailaruh, Ibu Tri Martini Sumailaruh, Ibu Sri Maryam
summa ila ruh Ibu Sri Suwarti, summa ila ruhi Ibu Sumina, summa ila ruh Ibu Tukira, summa ila ruhi Mbak Farida, summa ila ruhi Mbak Farida, summa ila ruhi anak Zahra Halimatus Sa'ada, summa ila ruh Bapak Abdul Ahmad, summa ila ruh Bapak Ahmad Jamalin, summa ila ruhi anak Gunawan, summa ila ruh anak Darmono, summa ila ruh Pak Mukhtar, summa ila ruh Ananda Subandrio, summa ila ruhi Ananda Nisful Laili wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Summa ila ruh Pak Nur Salim, summa ila ruh Satuna, summa ila ruh Haryati, summa ila ruh Bapak Ruhin, summa ila ruh Mi'atun, summa ila ruh Ngatmi, summa ila ruh Bapak Misri, summa ila ruh Pak Dalim, summa ila ruh Himatun, summa ila ruh Ibu Endang, summa ila ruh Muhammad Atim, summa ila ruh Ibu Suhardini, summa ila ruh Ibu Suginem, summa ila ruh Bapak Katib, summa ila ruh Bapak Rasid, summa ila ruh Bapak Badri, summa ila ruh Bapak Sarban, summa ila ruh Ibu Lasmira, summa ila ruh Ibu Maryati, summa ila ruh Ibu Sarbina, summa ila ruh Ibu Ba'i, summa ila ruh Ibu Ba'iyah, summa ila ruh Ibu Samiatin, summa ila ruh Ibu Sutasi, summa ila ruh Adik Selamat Badri, summa ila ruh Adik Selamat Kardi, summa ila ruh Ibu Pawan, summa ila ruh Bapak Ahmad, summa ila ruh Ibu Amin, summa ila ruh Ibu Nur Hayati, summa ila ruh Ibu Haja Siti Aisyah, summa ila ruh Bapak Sohib, summa ila ruh Ibu Maudua, summa ila ruh Mbak Sidik, summa ila ruh Mbak Komaria, summa ila ruh Bapak Saimo, summa ila ruh Bapak Markawi, summa ila ruh Ibu Maulana, summa ila ruh Ibu Munika, summa ila ruh Bapak Jaya Mulyadi, summa ila ruh Bapak Sikin, summa ila ruh Bapak Abdurrahim, summa ila ruh Ibu Khalifah, summa ila ruh Bapak Ya, summa ila ruh Ibu Yusmaningsi, summa ila ruh Kiai Basori Alwi, summa ila ruh Bapak Sambali, summa ila ruh Bapak Serani, summa ila ruh Bapak Sukril, summa ila ruh Bapak Sukma, summa ila ruh Bapak Munasik, summa ila ruh Bapak Hafid, summa ila ruh Ibu Subiyah, summa ila ruh Ibu Sania, summa ila ruh Ibu Kiana wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruh Ibu Tasima, summa ila ruh Ibu Musrifah, summa ila ruh Ibu Sarmi, summa ila ruh Ananda Khairan, summa ila ruh Bapak Ismail, summa ila ruh Bapak Laksar, summa ila ruh Ibu Mu'tiana, summa ila ruh Mbak Anjani, summa ila ruh Bapak Arifin, summa ila ruh Bapak Bonira, summa ila ruh Ibu Samina, summa ila ruh Bapak Bonari, summa ila ruh Bapak Qasim Taim, summa ila ruh Tuti Haryani, summa ila ruh Sujati, summa ila ruh Tarmin, summa ila ruh Bapak Haji Abdullah, summa ila ruh Bapak Haji Selamat, summa ila ruh Bapak Sofi, summa ila ruh Bapak Nur Wahyu Hidayat, summa ila ruh Ibu Lasmiyah, summa ila ruh Ibu Salihah, summa ila ruh Ibu Nurul Aini, summa ila ruh Bapak Darib, summa ila ruh Batin, summa ila ruh Bapak Durasid, summa ila ruh Mbasana, summa ila ruh Bapak Sutomo, summa ila ruh Siti Fatimah, summa ila ruh Mbak Marhaban, summa ila ruh Mbak Durakim, summa ila ruh Mbak Samar, summa ila ruh Bapak Dimin, summa ila ruh Ibu Halimah, summa ila ruh Ibu Suhartuti, summa ila ruh Mbak Katim, summa ila ruh Mbak Kasana, summa ila ruh Mbak Coyo, summa ila ruh Bapak Ashabul Kahfi, summa ila ruh Bapak Atmo, summa ila ruh Ibu Liasi, summa ila ruh Ibu Haja Furya, summa ila ruh Ibu Saryatun, summa ila ruh Ibu Tiam, summa ila ruh Bapak Juair, summa ila ruh Bapak Madrani, summa ila ruh Ibu Tebi, summa ila ruh Bapak Asir, summa ila ruh Ibu Sumarni, summa ila ruh Bapak Subaizin, summa ila ruh Ibu Subaidah, summa ila ruh Bapak Udin, summa ila ruh Bapak Haji Soekarno, summa ila ruh Bapak Saif, summa ila ruh Ibu Rasima, summa ila ruh Sugeng Nur Hidayat, summa ila ruh Dona Ayu Lestari, summa ila ruh Didin
Didin Haryanto wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intama ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila ruh Bapak Sambani, Sumaila ruh Bapak Serani, Sumaila ruh Bapak Sukril, Sumaila ruhi Bapak Sakman, Sumaila ruh Bapak Saniar, Sumaila ruhi Bapak Saniran, Sumaila ruh Bapak Yahmin, Sumaila ruh Bapak Munasik, Sumaila ruh Bapak Hafid, Sumaila ruh Ibu Subia, Sumaila ruh Ibu Sa'ia, Sumaila ruh Ibu Subini, Sumaila ruh Ibu Jaima, Sumaila ruh Ibu Kiana, Sumaila ruh Ibu Tosima, Sumaila ruh Ibu Musrifah, Sumaila ruh Bapak Muaji, Sumaila ruh Bapak Sarimin Haji Sastro, Sumaila ruh Ibu Muhayyana, Sumaila ruh Ibu Sri Admini, Sumaila ruh Bapak Buhari, Sumaila ruh Bapak Imam, Sumaila ruh Adik Samsul Arifin, Sumaila ruh Datuk Al-Bawazir, Sumaila ruh Ibu Miatun, Sumaila ruh Ibu Suhartini, Sumaila ruh Ibu Nasyati, Sumaila ruh Haji Abdul Ghafur Usman, Sumaila ruh Haji Khairul Anam, Sumaila ruh Bapak Kasbati, Sumaila ruh Bapak Untung, Sumaila ruh Ibu Haja Astina Bahri, Sumaila ruh Ibu Haja Kasyah, Sumaila ruh Ibu Sumiatun, Sumaila ruh Mak Saleha, Sumaila ruh Mak Dewi, Sumaila ruh Bapak Kamil, Sumaila ruh Bapak Abu, Sumaila ruh Haji Abdurrahman Hasim, Sumaila ruh Haja Sofia Mahfud wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intama ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila ruh Bapak Marwato, Sumaila ruh Bapak Sakiman, Sumaila ruh Bapak Asnu'i, Sumaila ruh Yasadli, Sumaila ruh Yai Raiman, Sumaila ruh Ibu Bawan, Sumaila ruh Ibu Nurhayati, Sumaila ruh Ibu Sunifa, Sumaila ruh Ibu Safiya, Sumaila ruh Bapak Abdul Mukti, Sumaila ruh Bapak Sadri, Sumaila ruh Ibu Khafifah, Sumaila ruh Ibu Subiatun, Sumaila ruh Cak Jayati, Sumaila ruh Bapak Dasir, Sumaila ruh Bapak Ramlan, Sumaila ruh Ibu Batun, Sumaila ruh Ibu Darti, Sumaila ruh Bapak Subandi, Sumaila ruh Ibu Indah Widiawati, Sumaila ruh Mbak Saryati, Sumaila ruh Mbak Rifai, Sumaila ruh Haja Misriah, Sumaila ruh Bapak Suyono, Sumaila ruh Budi Eko Prasetya, Sumaila ruh Haji Abdul Karim, Sumaila ruh Haja Rusija, Sumaila ruh Bapak Tuhari, Sumaila ruh Bapak Subari, Sumaila ruh Ibu Mu'ini, Sumaila ruh Ibu Nasya, Sumaila ruh Bapak Salim, Sumaila ruh Bapak Haji Abdul Azim, Sumaila ruh Mbak Tosari, Sumaila ruh Mbak Haji Saleh, Sumaila ruh Mbak Surya, Sumaila ruh Mbak Denok, Sumaila ruh Mbak Bunga wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intama ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan ila ruh Bapak Abdul Raja, Sumaila ruh Bapak Samad, Sumaila ruh Bapak Ismail, Sumaila ruh Ibu Hasanah, Sumaila ruh Ibu Putri, Sumaila ruh Ibu Buri'ah, Sumaila ruh Mbak Sami, Sumaila ruh Bapak Abdul Latif, Sumaila ruh Ibu Hanima, Sumaila ruh Bapak Supoyo, Sumaila ruh Ibu Suginem, Sumaila ruh Haji Sa'i, Sumaila ruh Bapak Asnan, Sumaila ruh Bapak Khairan, Sumaila ruh Bapak Safi'i, Sumaila ruh Bapak Abdul Wahab, Sumaila ruh Fitria, Sumaila ruh Bapak Waki, Sumaila ruh Muzaki, Sumaila ruh Ridwan, Sumaila ruh Haja Sundiama, Sumaila ruh Anissa, Sumaila ruh Ibu Dewi Salihah, Sumaila ruh Ibu Sundaria, Sumaila ruh Ibu Mutia, Sumaila ruh Ibu Khadijah, Sumaila ruh Bapak Misri, Sumaila ruh Bapak Haji Darman, Sumaila ruh Bapak Durrahim, Sumaila ruh Ibu Haja Awiyah, Sumaila ruh Ibu Kasyati, Sumaila ruh Ananda Kuliati, Sumaila ruh Ibu Haja Rahmah,
summa ila ruhi Bapak Sunari, summa ila ruhi Bapak Kasbun, summa ila ruhi Bapak Sadul, summa ila ruhi Bapak Siman, summa ila ruhi Ibu Ponima, summa ila ruhi Ibu Kasmina, summa ila ruhi Ibu Rami, summa ila ruhi Ibu Lara wa usulihim wa furuhim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila Bapak Mujib, summa ila ruh Mbah Huri, summa ila ruh Mbah Sukarman, summa ila ruh Mbah Mujna, summa ila ruh Mbah Sobi, summa ila ruh Adik Yunus, summa ila ruh Ananda Sri Irawati, summa ila ruh Bapak Muslim, summa ila ruh Bapak Muhsin, summa ila ruh Bapak Jumaji, summa ila ruh Bapak Khalil, summa ila ruh Bapak Muhdar, summa ila ruh Ibu Jumani, summa ila ruh Ibu summa ila ruh Ibu Jumai, summa ila ruh Ibu Siti Maimunah, summa ila ruh Ibu Sujarmini, summa ila ruh Ibu Khadijah, summa ila ruh Bapak Ahmad, summa ila ruh Bapak Kasan, summa ila ruh Ibu Kasmina, summa ila ruhi Ibu Miskana, summa ila ruh Ibu Asbiatun, summa ila ruhi Ibu Baina, summa ila ruh Bapak Ridwan, summa ila ruh Bapak Saiman, summa ila ruh Rahmat, summa ila ruh Bapak Dulasan, summa ila ruh Ibu Satuna, summa ila ruh Pak Joyo, summa ila ruh Pak Idris, summa ila ruh Ibu Ponia, summa ila ruh Ibu Taria, summa ila ruh Yai Tasirun, summa ila ruh Nyai Kaya, summa ila ruhi Pak Sumardi, summa ila ruhi Pak Kasimun, summa ila ruhi Pak Yasir wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi Ibu Salihah, summa ila ruhi Ibu Rabidi, summa ila ruhi Sulastri, summa ila ruhi Siti Salihatin, summa ila ruhi Haji Suhdi, summa ila ruhi Pak Anas, summa ila ruhi Misri, summa ila ruhi Pak Rianto, summa ila ruhi Pak Miskun, summa ila ruhi Pak Ridwan, summa ila ruhi Ibu Sajaro, summa ila ruhi Ibu Katama, summa ila ruhi Mas Yudikus Nanto, summa ila ruhi Pak Subatman, summa ila ruhi Pak Siman, summa ila ruhi Pak Tamu, summa ila ruhi Ibu Paduki, summa ila ruhi Ibu Kasiari, summa ila ruhi Pak Mujari, summa ila ruhi Pak Mujari, summa ila ruhi Pak Tukimin, summa ila ruhi Mbak Sarto, summa ila ruhi Mbak Sadri, summa ila ruhi Mbak Kasiman, summa ila ruhi Mbak Sabla, summa ila ruhi Mbak Sabuah, summa ila ruhi Muhammad Ukasa, summa ila ruhi Mbak Rakimin, summa ila ruhi Mbak Kasmi, summa ila ruhi Mbak Misti, summa ila ruhi Mbak Nem, summa ila ruhi Mbak Husnah, summa ila ruhi Muhammad Ukasa, summa ila ruhi Mbak Rakimin, summa ila ruhi Mbak Kasmi, summa ila ruhi Mbak Misti, summa ila ruhi Mbak Nem, summa ila ruhi Mbak Husnah, summa ila ruhi Mbak Abdurrahman, summa ila ruhi Pak Kasan, summa ila ruhi Pak Kimo, summa ila ruhi Pak Manan, summa ila ruhi Pak Manu, summa ila ruhi Pak Paryo, summa ila ruhi Ibu Salama Kitul, summa ila ruhi Ibu Kasia, summa ila ruhi Ibu Yamani, summa ila ruhi Ibu Pawan wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila ruh Bapak Salim, wa khususan ila ruh Bapak Kadir, wa khususan ila ruh Bapak Wakimun, summa ila ruh Mbak Simpen, summa ila ruhi Ibu Kasia, summa ila ruhi Ibu Haji Awiyah, summa ila ruhi Ibu Rasmi, summa ila ruhi Ibu Jumaina, summa ila ruhi Bapak Muhammad Asik, summa ila ruhi Bapak Kasan, summa ila ruhi Ibu Muhsana, summa ila ruhi Ibu Salihah, summa ila ruhi Muhammad Nur Zaini,
summa ila ruhi Pak Haji Markawi, summa ila ruhi Ibu Munika, summa ila ruhi Ibu Nasya, summa ila ruhi Bapak Sikin, summa ila ruhi Bapak Jaya Mulyadi, summa ila ruhi Bapak Lastari, summa ila ruhi Ibu Srikanti, summa ila ruhi Adik Sudarsono, summa ila ruhi Bapak Admadi, summa ila ruhi Pak Taib, summa ila ruhi Ibu Satma, summa ila ruhi Mbak Topa, summa ila ruhi Ibu Komaria, summa ila ruhi Adik Darmawan wa usulihim wa furuhim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan ila ruhi Mbak Saman, summa ila ruhi Mbak Kasya, summa ila ruhi Ibu Suratmi, summa ila ruhi Mbak Tama, summa ila ruhi Bapak Suwarno, summa ila ruhi Bapak Asim, summa ila ruhi Bapak Manu, summa ila ruhi Yai Ali, summa ila ruhi Mbak Mira, summa ila ruhi Ananda Muhammad Sa'ad, summa ila ruhi Muhammad Rabi Ramadhani, summa ila ruhi Siti Rahmah, summa ila ruhi Bapak Jamal, summa ila ruhi Bapak Ahyan, summa ila ruhi Bapak Kamsirun, summa ila ruhi Bapak Tayyib, summa ila ruhi Bapak Sudaji wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan ila ruhi Ibu Aminah, summa ila ruhi Ibu Nur Hayati, summa ila ruhi Ibu Ahmadiyah, summa ila ruhi Bapak Ahmad, summa ila ruhi Bapak Siap, summa ila ruhi Bapak Asmuin, summa ila ruhi Bapak Winoto, summa ila ruhi Bapak Riani, summa ila ruhi Neng Watini, summa ila ruhi Mbak Mira, summa ila ruhi Ibu Sukarti, summa ila ruhi Bapak Samar, summa ila ruhi Bapak Mahfud, summa ila ruhi Bapak Misti, summa ila ruhi Bapak Jasim, summa ila ruhi Bapak Syukur, summa ila ruhi Bapak Haji Kamsir, summa ila ruhi Bapak Haji Ibrahim, summa ila ruhi Ibu Haja Musyarafah, summa ila ruhi Ibu Haja Khadijah, summa ila ruhi Ibu Haja Nur Aini, summa ila ruhi Bapak Subiantoro, summa ila ruhi Bapak Haji Munir, summa ila ruhi Bapak Sunaryo Krebet, summa ila ruhi Ibu Maimunah, summa ila ruhi Andi Sutrisno, summa ila ruhi Bapak Haji Afandi, summa ila ruhi Haji Halimah wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan ila ruhi Ibu Khosunti, summa ila ruhi Bapak Haji Slamet, summa ila ruhi Haji Abdullah, summa ila ruhi Haji Nur Wahyu Hidayat, summa ila ruhi Bapak Abdurrahim, summa ila ruhi Bapak Sofroi, summa ila ruhi Ibu Haja Lasmina, summa ila ruhi Ibu Solihah, summa ila ruhi Ibu Tuti Haryani, summa ila ruhi Ibu Mas Ama, summa ila ruhi Bapak Parto Diwiryo, summa ila ruhi Bapak Prawiryo Diwiryo, summa ila ruhi Bapak Kandek, summa ila ruhi Ibu Subartina, summa ila ruhi Sami'un, summa ila ruhi Bapak Haji Toha Afandi, summa ila ruhi Bapak Urip Marzuki, summa ila ruhi Bapak Asrum, summa ila ruhi Bapak Kimin, summa ila ruhi Ibu Hajatun, summa ila ruhi Ibu Juwaria, summa ila ruhi Haja Muntik, summa ila ruhi Ibu Tarsia, summa ila ruhi Umi Khairah, summa ila ruhi Bapak Asmail, summa ila ruhi Bapak Asmail, summa ila ruhi Bapak Marzuki Aziz, summa ila ruhi Bapak Sudarsono, summa ila ruhi Ibu Komaria, summa ila ruhi Ibu Miatun, summa ila ruhi Bapak Saji, summa ila ruhi Ibu Suroti, summa ila ruhi Ibu Warsi, summa ila ruhi Mbok Kinten, summa ila ruhi Bapak Muasim wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan ila ruh Ibu Raumi summa ila ruh Bapak Mulut summa ila ruh Yai Bai summa ila ruh Yai Bai summa ila ruh Nyai Satema summa ila ruh Yai Dasuki summa ila ruh Yai Khalil summa ila ruh Bapak Tamin summa ila ruh Ibu Atim summa ila ruh Bapak Soleh summa ila ruh Yai Said summa ila ruh Ibu Amanah summa ila ruh Bapak Katib summa ila ruh Mariati summa ila ruh Ibu Kisah summa ila ruh Ibu Rasmi summa ila ruh Sahi summa ila ruh Ibu Musri'ah summa ila ruh Bapak Selamat summa ila ruh Syuhada summa ila ruh Mbah Sarimun summa ila ruh Bapak Iksan summa ila ruh Bapak Nur Khalid summa ila ruh Bapak Sukirno summa ila ruh Ibu Sri Wardini summa ila ruh Mbak Lasmiati summa ila ruh Bapak Abdul Latif summa ila ruh Bapak Yahmo summa ila ruh Bapak Rubo summa ila ruh Ibu Aminah summa ila ruh Bapak Baryo summa ila ruh Muhammad Saad summa ila ruh Robi Ramadhani summa ila ruh Bapak Rahim summa ila ruh Mbak Katin summa ila ruh Ibu Muawaro summa ila ruhi Ibu Munawaro summa ila ruhi Ibu Sariatun summa ila ruhi Ibu Maryam summa ila ruhi Bapak Hasim Masyhur summa ila ruhi Bapak Sardi summa ila ruhi Siti Masruro summa ila ruhi Bapak Kapsa summa ila ruhi Pak Kastani summa ila ruhi Pak Salani summa ila ruhi Ibu Sarmina summa ila ruhi Pak Saridin summa ila ruhi Ibu Lamina summa ila ruhi Nur Sari Utami summa ila ruhi Pak Sumardi summa ila ruhi Pak Kasimun summa ila ruhi Ibu ناسها وأصولهم وفروعهم وقرباتهم ومن انتم إليهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan ila ruh Bapak Haji Ahmad Akmari summa ila ruhi Bapak Hidayat summa ila ruhi Bapak Sananum summa ila ruhi Bapak Karso Saimun summa ila ruhi Ibu Kusnaini summa ila ruhi Ibu Mauna summa ila ruhi Ibu Farida summa ila ruhi Ibu Usania summa ila ruhi Ibu Kasim summa ila ruhi Ibu Bainam summa ila ruhi Bapak Abdul Hamid summa ila ruhi Hadik summa ila ruhi Ibu Masriya summa ila ruhi Srikana summa ila ruhi Marhama summa ila ruhi Bapak Tamun summa ila ruhi Mbak Kasmira summa ila ruhi Yamyuni summa ila ruhi Bapak Abdul Karim summa ila ruhi Mbak Murti summa ila ruhi Mbak Mak summa ila ruhi Haji Soleh Khalik Solikin summa ila ruhi Ibu Salimah summa ila ruhi Nyai Surami summa ila ruhi Muji Slamet summa ila ruhi Ibu Basina wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan ila ruhi Mbak Khosidah summa ila ruhi Ibu Rasima summa ila ruhi Bapak Haji Soekarno summa ila ruhi Bapak Muaji summa ila ruhi Ibu Mu'ina summa ila ruhi Mak Ngatemi summa ila ruhi Bapak Taman summa ila ruhi Rifai summa ila ruhi Bapak Sanamat summa ila ruhi Ibu Samina summa ila ruhi Bapak Abdul Jalal summa ila ruhi Bapak Sarijan summa ila ruhi Ibu Mulia summa ila ruhi Ibu Hasanah summa ila ruhi Bapak Muhammad summa ila ruhi Ibu Markamah summa ila ruhi Bapak Arum summa ila ruhi Ibu Admina summa ila ruhi Bapak Mahfud summa ila ruhi Bapak Sabi summa ila ruhi Ibu Sandino summa ila ruhi Abdul Jalal summa ila ruhi Sarijan summa ila ruhi Mbah Makram summa ila ruhi Ibu Aftin summa ila ruhi Hindun Maisara summa ila ruhi Bapak Imam summa ila ruhi Bapak Bai summa ila ruhi Abdul Tahir summa ila ruhi Bapak Lasiman summa ila ruhi Bapak Marubi summa ila ruhi Bapak Jamirun summa ila ruhi Bapak Madrawi summa ila ruhi Bapak Anwar summa ila ruhi Ibu Siti summa ila ruhi Ibu Aminah wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wa ila jami'i amwatina wa amwatikum wa amwatil hadirin wal hadirat wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
لنا ولكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع ذكره وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مشرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يشاء قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بالضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعدهم من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون
وخلقنا لهم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أدأمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهزمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يراجعون ونفخ في الشور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في زور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونشئ خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم
بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل ذكره فلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على حبيبك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليهم أجمعين اللهم صل وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Amma ba'du.
Sadatina al-alawiyyin, para habaib yang kami muliakan, para alim ulama, para asatid, para kiai ingkang hadir wonten teng majelis menika ingkang kawula muliaken, wabil khusus panjenenganipun Ki Haji Muhibbullah Khalil saking Bajaran. Mugi-mugi pinaringan sehat wal afiat dalam keadaan taat teng Gusti Allah. Kalian sedaya umarok ingkang hadir wonten teng gone majelis menika ingkang kawula hormati, kalian sedaya muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, muji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, wonten teng enjing menika kita sedaya saged ditakdir wonten teng gone majelis taklim PTT Al-Fiqhiyah. Mugi-mugi rawuh kita sedaya wonten teng majelis menika dadi tambah ibadah kagem kita sedaya wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam muga-muga kunjuk katur dumateng junjungan kita sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtisar lil waqt, langsung kemawon kaula selaku penata acara wonten teng nggone kesempatan ingkang saya menika kula sampaiaken rangkaian acara ingkang badhe kita laksanakaken sareng-sareng. Alhamdulillah, acara dipun bikak kalian Ummul Kitab lan dipun lanjutaken kalian maos sedaya almarhumin almarhumat saking jamaah majelis. Mugi-mugi ahli kubur kita sedaya angsal nikmat kubure dados raudhah min riyadil jinan, khususi sing sak mangke dipun hauli inggih menika Kiai Haji Munib bin Kiai Haji Abdul Karim kalian Sayyidil Walid Kiai Haji Ghazin Saleh Al-Hajj. Lan wonten acara saklajengipun inggih menika Mau'izatul Hasanah ingkang badhe dipun aturaken dening Ki Haji Muhibbullah Khalil saking Rembang. Sakderenge wa'dhu wal irsyad dipun aturaken kawula atas nama pelayan wonten teng nggone majelis taklim ngaturaken matur sembah nuwun sanget dumateng sedaya donatur, baik donatur musala maupun donatur sing kagem acara wonten teng nggone enjing menika Al-Fakir. Namung saged ngaturaken jazakumullah khairan katsira fi sa'adati dunya wal akhirah. Mugi-mugi kebaikan panjenengan sedaya, pengorbanan panjenengan sedaya baik berupa harta benda maupun tenaga maupun donga, mugi-mugi Gusti Allah bales kelawan jaza ingkang sae wonten donya ngantos wonten teng nggone akhirat. Atas nama pelayan wonten teng nggone majelis menika kula matur sembah nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya atas rawuhipun. Ngapunten menawi wonten kekirangan baik penghormatan kalian sedaya niki mawon ingkang berkaitan wonten teng nggone acara wonten teng enjing menika kula nyuwun agungipun pangapunten. Sakderenge wa'dhu wal irsyad dipun aturaken nyuwun hadiah Fatihah. Sak mangke guru kula teng Gusti Allah diuji sakit Kiai Haji Suhairi Badrus pengasuh majelis Shalawahul Jum'ah, biasane piyambake menawi dipun aturi insyaallah menawi boten wonten udzur syar'i beliau saged hadir. Namung wonten kesempatan menika beliau teng Gusti Allah dipun uji sakit, mugi-mugi ndang-ndang diparingi sehat wal afiat, panjang umur dalam keadaan taat teng Gusti Allah. Acara saklajengipun inggih menika Mau'izatul Hasanah ingkang badhe dipun aturaken dening Ki Haji Muhibbullah Khalil lan dipun lanjutaken kalian doa wahbah saking kawula atas nama pelayan wonten teng majelis menika ngaturaken matur nuwun sanget. Hakadha minni akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan
عبده ورسوله وخليله وصفيه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد حبائبنا الأجلاء وعلمائنا الكرماء para habaib, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, segenap para tokoh masyarakat, para pemuka agama, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Zainal hafizahullah wa ra'ah wa adama baqa'uhu fi khair wa afiyah. Mugi-mugi beliau dipun paringi panjang umur, sehat wal afiyah, saged membimbing kita semua menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin sedaya tanpa terkecuali para jamaah majelis pengajian Tangi Turu. Muga-muga tangi kabeh, saat ini tangi kabeh, amin. Ati sing turu-turu niki muga-muga digugah dening Allah Subhanahu wa taala sehingga majelis niki insyaallah betoho semakin dekat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para hadirin ingkang sangat kula hormati, monggo sareng-sareng kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi kita sampun dipun perkenanaken untuk menambah ibadah, untuk menambah ilmu di pagi hari yang cerah ini, dengan harapan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang telah kita laksanakan, yang kita lakukan bersama, mudah-mudahan dicatat amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliaulah penanam syariat ilahi, penanam syariat ilahi, penebar kasih suci sebagai musyaffi' di hari kiamat nanti. Beliaulah manusia penumpas kejahatan, pembasmi kebatilan, penegak keadilan, yang kita harapkan tidak lain dan tidak bukan adalah syafaat pertolongan kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin ingkang sangat kula hormati, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah mengingatkan kita agar supaya kita berlomba-lomba untuk selalu meraih daripada ampunan Allah, untuk meraih tempat yang abadi, kenikmatan yang tiada tara, gini ku swargane Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Gusti Allah ndawaken wasari'u, berlomba-lombalah kalian, al-mubadarah, wasari'u musara'ah ay al-mubadarah, enggal-enggalan, cepet-cepetan, ila maghfiratin, untuk meraih ampunan, wa jannatin, dan meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Banyak di antara para ulama mengartikan musara'ah, berlomba-lomba. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengartikan al-musara'ah fil ikhlas wa tawajjuh ilallahi tabaraka wa ta'ala. Yang dimaksud dengan berlomba-lomba ialah berlomba-lomba di dalam keikhlasan kita beramal, bertawajjuh menghadap dengan hati bukan hanya dengan badan, akan tetapi bertawajjuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin. Sebagian ulama lagi mengatakan al-musara'ah bi ada'il faraidhi, berlomba-lombalah untuk meraih ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala bi ada'il faraidhi, dengan melakukan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman ibn Affan mengatakan yang dimaksud dengan al-musara'ah yaitu fil jihad, yaitu fit taubah. Al-Imam Sayyidina Utsman ibn Affan mengatakan al-musara'ah al-mubadarah ay fit taubah, berlomba-lombalah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian fit taubah, di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dalu niki komplit para hadirin, dijak dening para asatid, para kiai untuk bertawajjuh, untuk menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di majelis ini kita dihadapkan, kita diajak oleh guru-guru kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di majelis ini pula kita diajak oleh guru-guru kita untuk belajar ikhlas, bagaimana kita beramal yang sesungguhnya, yang tidak mengharapkan pujian kecuali balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, swarga. Ojo sampai dauman swarga. Swarga sing lebar, luas dan lebar diperuntukkan bagi siapa? Lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin uiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, khusus kangge tiang-tiang ingkang gadhe takwa Allah, wedi marang Allah Subhanahu wa taala. Nopo tandane wong sing wedi nang Gusti Allah? Kathah tandane, diantarane wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tandane wong sing wedi nang Gusti Allah diantarane nggih niku tiyang niki lek ngelakoni kejelekan fahisyah. Fahisyah niki sami maknane, fahisyah niki awon elek, kejelekan suun nggih niki maknane sami, kejelekan, cuma tingkat kejelekannya antara fahisyatun lan suun aniki lebih parah fahisyah. Wala taqrabuz zina innahu fahisyatan wa sa'a sabila. La taqrabuz zina, ojo sampai cedek-cedek nang zina, ai muqaddimatuz zina, apa yang mengajak untuk berbuat zina hindari. Wala taqrabuz zina, Gusti Allah mboten dawuh wala taznu, engkau jangan berzina. Jangan berzina, tapi wonten takrabune, wala takrabuz zina, janganlah dekat-dekat kepada perbuatan zina. Maksudnya muqaddimatuz zina, apa yang mengajak untuk melakukan perzinaan hindari. Kenalan ambek wong wedok. Nah, nggih. Mulai takon jeneng, mulai curhat, duwe bojo curhat nang bojone wong. Lha ya apa sih? Hah? Wis duwe bojo sing curhat nang wong, sik crito nang wong, ku enak aku curhat nang sampean iki. Mulai punan iki. Mulai penasaran, mulai janjian, mulai sampai zina akhirnya. Wala taqrabu zina. Allah Subhanahu wa taala sampun ngendikan, wala taqrabu, ojo cedek-cedek, dudu wala taznu, ojo zina. Cedek nang perbuatan zina, nopo sing garakaken untuk berbuat zina kudu dihindari, harus kita jauhi sehingga kita selamat daripada perzinaan. Lho niku jenenge fahisyah. Nek ana wong mabuk fahisyah, ana wong zina fahisyah. Maksude dosa campur elek. Dosa campur ndak ilok jare wong wae. Nek ketemu wong niki isin, temen sak temene dosa napa mawon nggih isin. Cuma lek zina iki lek ketemu diarak wong.
Diunjuk rasa mbek wong. Seje mbek liyane, seje mbek liyane. Tapi nek fahisyah niki dosa ya dosa gede, campur isin, malu ketemu wong. Mergane tiyang sing ngelakoni fahisyah bukan tidak mungkin masuk surga. Orang yang banyak melakukan kejelekan, keburukan, kejahatan masih ada kesempatan untuk meraih ampunan daripada Allah, untuk meraih surganya Allah. Sinten niku? Walladzina idza fa'alu fahishatan. Yang pertama tandanya orang yang bertakwa, mereka orang yang mempunyai amal yang jelek, akeh amal elek tapi awe gelem mandek. Awalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka mau bertobat kepada Allah, mereka mau beristighfar kepada Allah. Wong sing gak duwe dosa niki dudu wong sing dicintai dening Gusti Allah. Wong sing gak duwe dosa, sapa sing gak duwe dosa, Pak? Sinten sing gak duwe kaelekan sing hadir majelis niki? Kaelekan kula langkung kathah timbangane kaelekan panjenengan, cuma ketutup mbek surban, Pak. Jenengan mboten semerap kula mboten semerap jenengan. Ketutup dening Gusti Allah, ya Sattar. Niki sifatnya Allah Subhanahu wa taala sing mboten gelem buka-buka aib, kekurangan, kejelekan orang lain. Nak kula mbek sampean sing buka-buka niki. Gusti Allah ndak buka maksiate wong sing maksiat sewengi. Gusti Allah mboten buka kemaksiatane wong sing maksiat di siang hari, ditutup dening Gusti Allah. Lah sampean sing buka-buka, Bu. Ruari kok. Keruari kok. Apa? Mosok gak tak kandhani, riko tok sing tak kandhani. Ojo kondo-kondo nang liyane. Ketemu wong maning ya ngono. Ojo kondo-kondo. Akhire roto, Pak. Gusti Allah nutupi, cuma kula mbek sampean sing buka-buka aib tiyang lintu. Wong sing ahli buka aib tiyang, maka lambat laun aibnya orang tadi itu akan dibuka bobroknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong niki lek wong apik, niki kula kate membahas tentang perbedaan wong sing apik ambek wong sing elek. Siapa mereka yang berhak mendapatkan maghfirah daripada Allah, dan siapa yang mereka akan yang pantas mendapatkan jannah surganya Allah? Patah tondone wong sing wedi nang Gusti Allah diantarane wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Mereka-mereka yang banyak melakukan dosa, kejelekan dan kejahatan, akan tetapi mereka tadi itu mau meminta maaf, beristighfar, hadir majelis sing koyok ngeten niki, insyaallah niki sing bakal nutupi kaelekan kula lan panjenengan. Amin Allahumma. Nek sik dadi wong elek ndak bakal mlebu swarga, Pak. Maksudnya elek amale. Nek elek raine yo potongan ngeten kula mbek sampean iki ndak potongan, Pak. Irung ya kaya kelampuk kening penyak ngeten niki wisan ya. Wis ndak ono potongan wisan saumpama sing dinilai dening Gusti Allah secara zahir. Nah, sinten nggih wong sing berhak mendapatkan maghfirah, ampunan daripada Allah, surganya Allah, diantarane wong sing ngelakoni kaelekan tapi gelem mandek saking kaelekan. Wong sing ngelakoni kebejatan tapi gelem leren teko bejate, tobat marang Gusti Allah. Nek sik dadi wong elek ndak bakal mlebu swarga, ndak ono wong elek mlebu swarga ku ndak ono. Syaratnya mlebu swarga harus apik. Apik kelakuane. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Layat al-jannatu haramun ala kulli fahishin ayyadkhulaha." Sorga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi ala kulli fahishin, atas orang yang banyak melakukan kejelekan dan kejahatan. Fahish. Kalau nerangaken wa idza fa'alu fahishatan, wong sing akeh kaelekan, nek sing ndak mandek teko kaelekane, ndak bakal mlebu swarga, Pak. Ndak bakal oleh ampunan saking Allah Subhanahu. Al jannatu haramun ala kulli fahishin ayyadkhulaha. Sorga diharamkan, tidak diperbolehkan dimasuki ala kulli fahishin, orang yang banyak kejelekannya, orang yang banyak kejahatannya. Nopo sing diharamna? Ayyadkhulaha, tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam surga. Naudzubillah. Sing dadi sing ndak duwe kaelekan iki sapa, Pak, kira-kira, Pak? Sinten sing ndak duwe kaelekan sing hadir majelis niki?
Cuma keelan kulolan panjenengan lek terus dadi wong elek tambah welek. Berusaha dadi wong sing apik. Carane kumpul ambek majelis-majelis sing apik koyo ngeten iki lho. Kumpul ambek wong sing apik-apik. Nyedhek ana wong sing cedhek nang Allah Subhanahu wa taala. Nek sik dadi wong elek dak kira bakal mlebu swarga. Syaratnya wong mlebu swarga harus dadi wong apik. Teng tangga apik, nang wong tuwa apik, nang kanca apik, nang keluarga apik, apian wonge. Niku jenenge muhsin. Kawaliane fahish, ngene ku muhsin, wong sing apik menurut pandangane Allah Subhanahu. Dudu apik kelambine, dudu apik serbane, dudu apik raine, bahkan dudu apik keturunane, Pak. Sing apik napane? Sing apik kelakuane, amale, akhlake. Lah niki sing insyaallah akan menuntun kita, membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu arda, beliau mengatakan jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sa'alahu, dan orang tadi itu bertanya kepada Nabi, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami jika kami melakukan amal tadi itu akan menyebabkan kami masuk ke dalam surga. Dullani ala amalin, tunjukkan kepada aku ya Rasulullah, amalan apa yang menyebabkan aku dengan amalan tadi itu untuk masuk ke dalam surga Allah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun muhsinan, jadilah engkau orang yang baik, jadilah engkau orang yang muhsin, jadi wong sing api. Fa kaifa akunu muhsinan, dalam riwayat fa kaifa a'lamu anni muhsin, bagaimana mungkin aku tahu bahwa aku adalah orang yang baik ya Rasulullah? Bagaimana aku caranya untuk mengetahui bahwa aku adalah orang yang baik ya Rasulullah? Apakah dinilai dengan harta benda? Apakah dinilai dengan jabatan? Apakah dinilai dengan pakaian? Lalu bagaimana untuk mengetahui kami adalah orang yang baik ya Rasulullah? Sal jironak, tanya kepada tetanggamu. In qalu innaka muhsin fa annaka muhsin fa anta muhsin. Jika tetanggamu mereka mengatakan engkau adalah orang yang baik, maka engkau pula adalah orang yang baik. Wa in qalu innaka muhsiun fa anta musi. Jika mereka mengatakan engkau adalah orang yang jahat, orang yang bengis, orang yang sadis, fa anta musi, berarti engkau adalah orang yang jahat. Ndak ana wong jahat mlebu swarga, Pak. Mergane sing apik nang wong. Karena apik teng tiyang niki adalah tanda-tanda wong niku berarti mlebu nang swarga, Pak. Ojo sampai tangan niki nyala-nyala teng tiang, ojo sampai lesan niki nyelatu-nyelatu teng tiang, ojo sampai nopo sing wonten ing anggota badan kula lan panjenengan niki nyalah teng tiang lintu sehingga orang-orang mengatakan kita jelek dengan kelakuan kita. Naudzubillah. Mergani nun sewu, ibarat wong nguyu, ojo nguyu di tonggoe, ojo nguyu di desane, cendak pesing kabeh. Lek sampean kate nglakoni dosa saksenono nang tangga-tangga sing api-api. Salate berjamaah, PTT-ne yo hadir. Keelekan aja dituturno, kersane nyakseni wong apik tangga-tangga niki, Pak. Kula ndak ngongkon sampean dadi wong elek. Cuma kan lumayan lah. Timbangane dituturno nang tangga mabuk ndek desane, zina ndek desane, nyolong ndek desane. Akhire tangga-tangga kabeh nyakseni. Lah wong nyakseni wong elek, Gusti Allah ki nyakseni wong elek. Kanjeng Nabi sing dawuh niku, in qalu innaka muhsin fa anta muhsin. Jika mereka mengatakan engkau adalah orang yang baik, maka engkau adalah orang yang baik, berarti layak masuk surga. Ojo katik-katik mlebu swarga ndak ake syarat, Pak. Mlebu nang kene dinas-dinas tertentu. Napa niku kate dadi tentara, polisi, ABRI, ndak gampang ake syarate, gak oleh panuwun. Tumuna sampeyan ono tentara panuwun ndek gulune. Gak ono, pole wedi padha seragame, padha lorenge nggih. Mlebu nang kene bank-bank swasta, mlebu nang tempat-tempat napa? Kate dadi pramugari ndak gampang, Bu. Gede dukur, putih semampai. Wah, lek kaya ngene-ngene iki.
Sing tuwek-tuwek maksudnya nggih, tapi tau enom piye. Ndak moro langsung sempleng ngono iku. Tau gagah piye. Lho mlebu nang ngene koyo ngeten lho akeh persyaraatane Pak. Ndani yo mlebu nang swargane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Disediakno kangge wong sing wedi marang Gusti Allah. Kali niki ayo dititeni. Gak usah ngarani wong. Nek awak kula lan panjenengan niki sik durung dadi wong sing apik alias dadi wong elek, gak ono potongan nang swarga berarti. Tapi keelekan niki kula lan panjenengan berusaha menutupi kejelekan tersebut dengan kebaikan. Teko hadir majelis koyo ngeten niki. Cek ketutupan keelekan kula mbek sampean, Pak. Lho kan ketok rukune ngeten niki, Pak. Ngene mboten? Lho kan ketok rukune, Bu. Ngene mboten? Teko salaman, teko salaman. Lho gak rukun ndak kira teko. Lek koyo ngeten ketok guyube, ketok bersatu nih. Lho niki sing diwedeni ambek wong kafir-kafir iku ojo sampe wong Islam iki bersatu. Lha sampean gontok-gontokan dhewe-dhewe, tangga be tangga ndak akur, pelerok-pelerokan, siwaan. Akhire kate mlebu swarga. Lha tekan ndi wong sampean ndak wawu nang tangga ta mlebu swarga. Sampean ndak gelem meneng alias culute iku. Ngrasani wong siang bengi kate mlebu nang swarga. Lha tekan ndi wong swarga tutuk ngene wong ghibah. Swarga niki nggene Kanjeng Nabi, swarga niki nggene para nabi, swarga niki nggene wong sing apik-apik. Kulo mbek sampean ndak ono potongan sak temen wong elek, Pak. Cuma insyaallah syukur ditutup ambek keapian, keelekan niki bakal ketutup ambek keapian insyaallah. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jaluk sepuro nang Gusti Allah, ojo terus-terusan dadi wong elek koyo ngeten niki. Saumpama kula mbek sampean mati, muga-muga panjang umur. Mati dalam keadaan gowok keelekan sing koyo ngeten niki, Pak. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita, tetapi kita membawa kejelekan dosa yang begitu besar, yang mungkin lebih lebar daripada lautan, lebih tinggi daripada langit, lebih hebat daripada gunung yang menjulang tinggi. Andai kata Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, kejelekan kita, apakah mungkin kita akan menghadap kepada Allah dengan membawa dosa yang sebesar ini? Tekek di endi rai kula bisa sampean besok ketemu mbek Gusti Allah kok dosa koyo ngeten. Umpama di sepuro dosane, sik gak isin ta kira-kira. Nggawa dosa sing koyo ngeten akeh niki, Pak. Anak di sepuro ambek wong tua mule yo nak ndak apa-apa nak anak seisin Pak Bu walaupun di sepuro ambek wong tua guru ngamuk nang murid melbu maning nak sekolah maning nak tak sepuro dosamu seisin Pak Bu nang guru walaupun di sepuro terus yo apa balik nang Gusti Allah nggawa dosa sing koyo ngeten gedene koyo ngene akeh teke ndek endi rai iki besok ngedep ngedek ndek ngarepe Gusti Allah Pak. Ayo intabe hati-hati mumpung si wonten kesempatan, gunakan kesempatan yang ada niki untuk kita semakin menjadi orang yang baik, bukan semakin menjadi orang yang jelek, semakin orang yang menjadi merosot dadi wong sing maju. Duduk ekonomi ini tok sing maju, ibadah maju, zikir maju, Al-Qur'an maju, sholawat maju. Karena niki kemajuan-kemajuan yang semacam ini yang akan membuat kita insyaallah akan terselamatkan dari api neraka, yang akan membawa kita masuk ke dalam surga. Amin. Allahumma amin. Pramila saking menika dipilih. Nek wong apik temen, Pak, ndak bakal gelem wong apik niku nanggeni barang sing elek. Nek wong apik ndak bakal gelem barang elek. Tapi nek wong elek, watek elek, tobat elek, tetep masih dikek keapian, ndak bakal dadi wong apik. Ojo dadi koyok dene laler. Ana wong watek koyok laler. Jajan mencelok. Nggih. Nang wangi ya mencelok. Engko nang kotoran ya mencelok. Majlisan teko. Kono jogetan ono ngarep. Nyawer, Pak. Lha iki watek koyok laler ngene iki. Nek iso dadi koyok tawon An-Nahl. Sampai Al-Quran wonten surat An-Nahl, tawon niku selalu berhinggap kepada sesuatu yang baik, yang harum, semerbak, mewangi, kembang-kembang sing diparani.
mangani barang sing api, menengi di tempat sing api, wangi, metu nih, madu. Ojo disalahi tawon iki, Pak. Ki gak tau nyala. Ki nek disalahi masih sampean belayu nang kali duber sampean. Dinteni metune ndase ya. Dintup, ndak nyokot cuma ngentup, yo nemen pisan masih gak nyokot lek ngentup. Nek utek watek koyok laler iki kadzubab. Malah Nabi SAW menggambarkan orang munafik, yaradzunubahu kadzubab. Orang yang munafik menganggap dosanya seperti seekor lalat yang menghinggap di atas hidung, wa yaqulu hakadha, mari ngeten digusak nyingkri. Dosa cilik kayak wudu entek. Lah cilik ditumpuk dak kate gede ta. Ngene mboten? Nek wong sing wedi nang Gusti Allah, yaradzunubahu kajabalin, mereka menganggap seperti gunung yang besar. Wa huwa qa'idun tahtahu, mereka duduk di bawahnya gunung dan mereka khawatir akan ditimpah oleh gunung longsor. Belayu, wedi kena longsor, wedi kena gunung sing bakal lugur niku wau. Semanten ugi tiyang sing iman nang Gusti Allah, belayu teko dosa, teko kaelekan niku sebagaimana mereka lari daripada kejahatan yang akan membuat gini ku nopo bahaya tenggene awake. Muga-muga sekedhik dados ilmu ingkang manfaat. Amin Allahumma. Wong elek gak masalah. Sing penting dadi wong sing apik. Tinimbangane apik dhisik, elek nang mburi. Wah, iki wis welek tambah welek. Akhir wis tambah welek kabeh nggih. Dadi wong elek wis sing penting berusaha dadi wong sing apik. Lek sik dadi wong elek ndak bakal mlebu swarga. Dadi wong sing apik carane takono nang wong sekitare. Nek wong-wong niki jawab sampean wong apik, loman, santun, berarti sampean wong apik. Tapi mereka jika mengatakan kita adalah orang yang jelek, selalu nyala nang gene wong liya, berarti kula bisa sampean wong elek. Lek wis elek, fahish. Al jannatu haramun ala kulli fahishin ay yadkhulaha. Swarga niku haram kangge wong sing kelakuane elek. Nah, mugi-mugi sebagaimana kita dikumpulkan di majelis yang baik ini, mudah-mudahan kelak kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan orang-orang yang baik, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, dikumpulkan oleh sahibul haul, yang kita hauli adalah kita menyaksikan mereka adalah orang yang baik. Insyaallah kelak kita diperkumpulkan dengan mereka orang-orang yang baik. Amin Allahumma. Inna rahmatallahi garibun minal muhsinin, karena sesungguhnya rahmat kasih sayang Allah selalu dan dekat kepada orang-orang yang baik. Barokai kumpul ambi wong sing api-api. Muga-muga kula lan panjenengan didadosaken tiang-tiang ingkang muhsin, tiang wong sing api-api zahiri, api batini, api dunyane, api akhirate. Amin Allahumma. Amin. Niki ingkang saged kula aturaken, nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepatipun. Al-Faqir nyuwun agungipun pangapunten. Hadanallah wa iyyakum ila sawa'is sabil. Barakallahu fikum. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabil mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsil wa taqabbal wa balligh thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalna min qawli la ilaha illallah wa ma sabahanaka Allahumma bihamdik wa ma sallayna wa sallamna ala nabiyyik sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma amilna min amali salihati fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan minna wasilah wa barakatan syamilah wa rahmatan minka nazilah wa sadaqatan متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء
الأنبياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض لمغاربها برها وبحرها خصوصا لروح سيدنا الإمام مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علي خليل عقسم والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم كتب الرباني وذو الصمداني سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني وحسن الشاذلي والإمام النووي والإمام الشافعي والإمام زين الدين المليباري قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر قطب الإشارة البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن علي والحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي قطب الملي الحبيب علي الحبشي وأصولهم وفرهم ثم الحبيب المقدم ذن عبد الرحمن سيق أولاد عمر مخضر وإخواني ثم إلى الحبيب عبد القادر محمد جدة والحبيب العلامة محمد بن علي بن عباس المالكي ثم إلى الحبيب أبو بكر قرسي والحبيب عبد الله بانيل والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب عبد القادر سنسو والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب هادي بن شبكر بن سالم ثم إلى الحبيب محمد الهدار بيضاء والحبيب محمد الهدار بنيواني والحبيب صالح بن حميد تنقول الحبيب جعفر بن ثم جعفر بهرون وأصولهم وفروعهم ثم إلى من نجت معها ونسب المرحوم إلى رحمة الله الحي القيوم كحجي عبد الكريم كحجي مني بن عبد الكريم ثم إلى روحي كحجي غزل صالح وأصولهما وفره ومن انتسب إليهما ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين وأنت أعلم بأسمائهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا سميع الأصوات ويا مجيب الدعوات اسمع صوتنا واستجب دعواتنا بجودك يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Ngaturi pinarak dumateng sedaya tokoh agama kaliyan tokoh masyarakat wonten tenggene daleme Sayyidul Walid wonten teng griya nggih matur nuwun rawuh panjenengan sedaya hakadamini akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.